Potenciana Calma, Eugene Vitug, Salvador and Conrada Matias, Juan Alipio, Reynaldo Manansala, Policarpio Liwanag, Kinkayang Death Anniversary, Honorio Gigante, at ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na detang alanang makaganaka karela.
ing lagyunan ning iba po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo mantabe kaya kayo. At keka ang timurin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ginoo kang memili kang Maria, ban maging indo ning bugtong mong anak. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo ikang mapamakalulong talausok, mayupayang Diyos, aalananggang ipa, prinsipining kapayapan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginuking kaya kang upaya, mi katawan niyang tao, ing amando, king sepupuna ng mal a birhen, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alananga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, binyeme kaya kami ing indu ning kekang anak, ban maging reyna at indumi. Kapamilatan din kayang panalangin, makapakirake ke sana, king ligaya ring kekang anak, king kayarian karin banwa. Itiadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiye at magari, kambe mo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Kanitang misan a panahon, may nga pakarinelo ring tribo ng Sebulan at Neptali. Dapot, magdalayang dangalan, ing daratang a panahon para karela. Madibat king Mediteraneo, papunto king Daneas lagan, karing lugal at lipat ning Hordan. Pati na king Galilea mismo, apanok na nga nandaring dayuan. Menakit lang sulong maragul, ding taong linakad king dalumdum. Menuknangan lo king karinan, ama dalumdum. Dapot ngeni, ing sala sa slagyo karelangan. Maragul atula ing binyemo karela o ginu. Meging maligaya ing biera king uli mo. Matulala king mayap adepat mo karela. Antimo ing tulada ring tao, neng titipunan da ing pupulda, o neng pirarakayan da ing pibandyan na asam-sam da. Uling ing pawod king batal da, kaya kayang leko, at pati na ing tambuyok karing karelang pago. Ika o ginu, ing sinambut king bansa, ame nalipusta, at migsamantala, karing kekang memalen. Simbut mo la, antimo ing pamanyambut mo, karing sandalos ning Midian, kanitang milabas a panahon. Ding botas daring sasagupang kawal, at ing uniformirang mengas ng daya, ingapi, yang tumampos karela. Uling ing anak, mibayitya para kay katamo, ing meto nga anak kalalaki, miyabiya kay katamo, at iya ing maging pamuntok tamo, mayawas yang makapagmulalang talausok, mayupayang Diyos, alanganggang igpa, prinsipi ning kapayapan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
palasyo manok nangan, alayan ka palagi, kayang nilikuan. Inimalan na susulod, niyawaking nintong sinulat, king malago na susulod ay malan, maganyang deki, Parangalan tayo pungeni ing mayap a balita. Nuwan ka, O Birhen Maria, uling paniwalan mo, king ing balita na kaya kaning Ginoo, mipaltuto. Ginoo mantabaya kaya kayo, At kaya ka ang timurin, pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, O Ginoo. Inyang kanam na ng bulan, Elizabeth, tinubod na ning Diyos ing Anghel Gabriel karin Nazaret. Ing metong karing balen ning Galilea. At inyang balita para king metong nga babaeng makapangakong kasal, king metong nga lalaking milagwan Jose, ay iba't king lahi ng Aring David. Maria, ing lagyu ning babae. Dinatangya kaya ing anghel, at nga na, bapo, mitmo kang grasya,
ing ginu at tsukeka, nuan ka karing sablang babay. Tutuyang melingas-ngas alub i Maria, ulining amanong sinabi na ning anghel, at isip-isipa na nung nanuing kabalduga na niti. Nga na kaya ning anghel, Maria, kami tatakutan, uling meging malam ya lubke ka ing Diyos. Milamnan ka at ibayit me ing metong anak kalalaki at pamalagyan meng Jesus. Maging marangalya at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan at Diyos. Gawa ni ngari ning ginong Diyos, antimoy David, api pumpunana. Ing maging ngari daring anak ng Jacob, king sablang panahon, at ing kayaryana, mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria, king anghel, makananong mapalyari iti kabang ako dalaga ko. Pegi pating anghel, datang yakeka, ing Espiritu Santo, at ing upaya ning Diyos, lilungana ka. Uli na niti, mayaw siyang anak ning Diyos, ing banal amibayit keka. Laben may Elizabeth, aka mag-anak mo. Sasabyan daring tao, king ene manganak. Dapot ngeni, kanam na agyamang matwane, uli ning bage aena apapalyarya ning Diyos. Alipan ako ning ginu nga ng Maria, marapat sa ka na ako, antimoy sinabi mo. At likwane ning anghel. Ing mayap ng balita ning kakatam kaligtasan. Kapurian kaya ko, O Kristo. Maya pa, gatpanapon po kaya kayo. Kamusta na po? Magpakilala ko po sa guli. Ne po. Di ako po Father Jonathan Raymond Mercado Bartolome, E.V. Toglim. Makuya dyan po yung lagyo ko. Father John po yung house na kanako. 56 years old, single and available. Yan. Di ako po yung parish priest na rin conversion of St. Paul Parish. Kaya pong San Pablo First. Ne. And yako rin po yung director na ning Men of Light nung papanalben niya po. Ita pong TV program na ning kakatamong Archdiocese. Anyway, kwento. Minsan po atin metong manayi. No? Ang pangalan po niya ay Marilyn. Siya po ay may ginagamit na yun nilalagay dito sa thumb. Nanyo po yung awas kanita? Thimble, King English. Thimble, King Kapampangan, o Tagalog, didal. Didal niya po kano, ne? So, banta po, maprotektahan niya po, patsemanay, po matutusok. Luma na po yon, kalawangan, ne? Nang minsan pa uli, lina ba siya po kitang gilid na ning ilog. At kabang maglakad siya, mix slide siya. May nabo po yung gamit na. May nabo itang kayang didal. Kaya pantunan na king ilog mga yan. Kabat akit. Kaya ping ginagaya, dimdam nening apong gino. Sabi na, Marilyn, ot gagaga ka. Lord, kasi po, itapong ka na akong gagamitan na didal. May nabuya po, po akit. Itapong gagamitan ko, patse po manay ko Kabataan na ng apong gino. Kami gagana ka. So, panda ka. So, atin niyang inabot king kay, king ilog ing apong gino, pepalwal ne. Gold yung thimble. Sabi na, iniba yung pantunan mo. Kapag sabi na, Lord, aliwa po yan. Sige. Kapag tinanaw dinamput king kay, king ilog, pepalwal nitang silver at didal. Iniba yung panintunan mo. Ay, Lord, aliwa po yan. Third time, at inyang kinuha nga pong king ilog, pepalwal ne, kalawangnan at didal. Kabat, sabi na, iniba yung panintunan mo, Marlin. Kabat, ay, opo mo, Lord, apin po yan. Kabat nga na nga pong Ginoo, uling honest kang tao, di nanda kang reward. Ibiye ko rening gold ang papaitang silver, kaya benin luma mong didal. At ning kasayay Marlin, uling, pikaluban ng reward ng apong Ginoo, at minuli yan. After pilan pong panahon, maglakad na naman kayang gilid na ning ilog, kaya benin naman ng asawa na, i-odilon. Kabat kabang maglakad yung Marlin ang po i-odilon mga yan, mister na, mix slide dyan, may nabuyaking ilog. Kabat, sina ka.
Kaya gagagane naman. Pepain na naman ng apong Ginoo. Sabi na, Marlene, od gagagana ka na naman. Lord, kasi po yung asawa ko, may nabuyak yung ilog hanggang ngayon po, napapulol to. Kabataan ng apong Ginoo. Kami gagana ka. Sopanda ka. At yung pepalwal, iba't kayong ilog, ipiolo Pascual. Kabat kitang ne, Marlene, abid ba yung asawa mo yun Kabat Lord, apin po yan. Kabat nga na nga pong Ginoo, ay, Marlene naman, may lungkot na ako man, kasi balo ko, honest kang tao, ka maglaram. Ot ngayon mo, hindi mo ipiolo Pascualing linwalken, sabihan mo na yung asawa mo, kabat nga ng Marlene, Lord, mag-explain ko mo po. Kasi balutan ako po style. Kunyari yan, gagaga ko, panto ng king asawa ko, palulto, kabat sopan nyo ko, mumuna pepalwal yung ipiolo Pascual. Kabat sabihan ko, alwa po yung asawa ko yan. Ketang pangadwang beses, palwal nyo ken, i-Jake Kweng ka. Kabat kutang apid ng asawa mo yun, alwa po. Pero ketang pangatlong beses, sigurado palwal yung asawa ko yung Odilon. Kabat sabihan ko, apid ng asawa ko yan. Kabat sabihan mo, uling magana ka, uling mayap ka, uling honest ka, ibi ako ring atlo. Lord, ko po agyo ring atlo. Metong namo po, ipiolo namo po. Nung ikay po ita, kunan nyo ring atlo. Ali po? Uwe. Kasi tita mo pong tendency man yan, burita mo kaya katamungan. Burita mo, marakala power, marakala pibandyan. Diba? May itong tendency na ning tao. Kaya pumilit mo na maging pinakamakwalta, pinakabiyasa, pinakamalago, balang makipag-compete mo kareng tao. At ning kayo po, mo makakontento, karetang posisyon tamo. Lawin nyo po itang tendency na po ding lulubking politika. Kunyari, may SK ya pa. Kabat tutuki, di ba? Mangarap yan na, ay, maging councilor ko. Kabat kanita maging kapitan ko. Kabat tutuki maging mayor na ako, congressman, etc. hanggang maging presidente. O reta po reta ang balang ultimate goal na nga, di ba? Buri ko maging hari ko. Buri ko maging reyna ako. Ngayon po ngaldo ngayon ni parang alantaya Mama Mary bilang reyna. Pero nanula po rin criteria at may pili ang reyna. Aliuli pong makwaltaya, aliuling matalino yang matalino, aliuling malaguya, ali po. At po maging reynaya, uling mapamintuya, king kaburyana ning apong Ginoo. O yan po yung reason nung bakit parang alantaya. Ing Birhen Maria, di ba? Maging indu na ning anak na ning Diyos. Di ba dapat ating special treatment? She is highly favored by God. Kaya dapat maging ing treatment, royalty mo naman. Pero makanita pamilyari kaya? At po special treatment? Ali po. Bakit? Uling megdusa ya. Dakalya po denasan kasakitan. Sumangid na ning yung may pili. Bata maging indu na ning anak ning Diyos. Pero ikayo po, panamdaman niyo po na ning kayo po unfair in treatment na ring tao. Kaya katamo. Di ba? Ning kayo po talaga tilang bibigay special treatment. Lalo na, nung pisa sabihan ning itsura. Lawin niyo po yung reaction da ring tao. Patsing meto nga lalaki, pogi ya. Kabat abalod ang bading ya. Nan sabihan da, sayang naman, kapogi na pa mo. Sayang ang tawag sa poging naging bading. Pero patsing ing matsura, maging bading ya. Nangaos na kaya, ay salot ya po yan. Di ba? Kaya nasa ng hustisya. Patsita pong pogi, choosy ya. Nasabihan da, ay, natural mo. Kasi pogi Kaya mapamili ya. Pero patsitang matsura, choosy ya. Nasabihan da, Diyos ko, kakapal na, katsura na, choosy ya pa. Kaya di ba? It's unfair. Nasan ang hustisya? At yung pong special treatment, potang masanting, malago. Na po reaction nyo, kunyari, kayong pampasaherong jeep, potatin sinakeng poging lalaki at siniping aking
Lele mo. Linuklok yung isipin mo. Nang sabihan mo, uy, soulmate. Pero pati matura po, linuklok yung isipin mo. Nang sabihan mo, ay, makuha ka yan. Pota hold-upper ka. Pota snatcher ka. Kaya nasa ng hustisya. Kapat po, pati ing metong pogi, pag pinagpapawisan siya, ano po reaction ng mga babae? Sabi, oh, hot. Pero kapag yung pangit pinagpapawisan, ano reaction nila? Yak, dugyot. Nasa ng hustisya. Kapag yung pogi nakabarong, ang tanong sa kanya, saan yung kasal? Pero kapag yung pangit nakabarong, ang tanong, saan yung burol? Yan. Kaya nasa ng hustisya. Kapag yung lalaki, nakasalubong yung babae, at ginreach siya, sasabihin, hi, miss. Anong sagot ng babae? Hello. Pero kapag pangit, yung nagsabi, hi, miss. Anong sagot ng babae? Ulul. Di ba? Nasa ng hustisya. Kaya ning kay ita po rin kukutang tamo, it's unfair. Ning kaya asasabi tamo rin ini, king apong gino. Lord, at daranasan ko ini. Ako po deserve ini. Lord naman, susuyo ko king parokya. Mag-serve ko. Bibigyan king oras ko kaya ka. Kabat, papaborin mong dumanas kong kasakitan, problema. It's unfair. Nasa ng hustisya. Pero bayo ko po mag-complain. Lawin niya pa hindi nasa na ning indu, ning anak na ning Diyos. Umpisa pa. At ilang planong Jose na magtaguyod lang simpleng pamilya, pero umpisa pa. Kitang balita na ning anghel, di ba may gulo? Sabi na, king kapamilataning upaya ng banal espiritu, lilungan na ka, bikalaman ka, milamnan ka at siyan, kabat, magkaanak ka. O kitang panahon po ngayon, maragula iskandalo. May buktot siya king pangadalaga, Maria. Kabat, balo tayo rin ng kwento. Nang mga anak yan, nukar niya po may anak. Yaman king bale, yaman king hospital, nune, king kural. Kabat na may panganak ni Jesus, papapate dala ring firstborn na lalaki. Nang gawa dari Jose po Maria, po Jesus, sinalikot la. Huling pota, madakap la, pota patendere ni Jesus. Balo tayong kwento. Ang gaking katataw yan. Asaksya na pong Mama Mary nang dikpan ni Jesus, pesakitan de, pinako de king krus at meteya. Kaya ninong ating karapatan mag-complain. Well, Mama Mary. Kaya pinpatsi sabihan tamo, it's unfair. Well, pakiapusan tayo yung attitude ng Mama Mary. Bakit? Sumagid ng dakalya questions. Dakalya iantin dyan, sisinop na nga ning ega-daga king puso na. Bakit? Balo na eventually mag-unfold itang purpose nung bakit kailangan ng danasan ing bage-bage. Ing Birhen Maria miglakbayang mitmong kasal pantayanan. Andiyan pang inaantin dyan, she kept everything in her heart. Dakal na katakal pigagap adenasa na ning indong Birhen. Nani sasabihan na kay katamo, ninang aranasan na Mama Mary, in closeness na mo king Diyos, na bring sabihan, dapat balutan nga ning ega-naganang pakibat kareng kutang tabo. Ing mabibiyamit mong kasal pantayanan, na bring sabihan, akwa mong abalo ing ega-nagana, na maging masala ing ega-nagana, na naka maging mamroblema, naka magkasakit. Adi, huling na naman penga ako ning apong Ginoo, na patse tinuki ka kaya, na nakapabostan dumalan king danum o apining kapag subukan. Ing penga ko na kikatamo, abayan da kayo. Karetang darananan yung kasakitan king Bie. Awasan tayo pong reyna, Mama Mary. Bakit? Kasi, ya po yung anak na, yung Lord of Lords, King of Kings. Nung ingi Jesus hari, imana, Reynaya. Ing pangareyna ng Maria, makakawani king pangari ng Jesus. Yapin buri ng itimid kaya katamong yan ningaldong ini. Ing parangal kang Maria, parangal ya kang Jesus, anak na.
Balang po yung Mami Dionisia. Kilala niyo po yung Mami Dionisia? At po kilala tayo. Pauli ng Manny. Di ba? At pong metong kwento, nung minsan, uling mahilig niya pong ballroom, Mami Dionisia. Nang mira siya po New York, at yung pintala na sikat na bar, itang Astoria Bar. Pupunta ng depo ring artista ita, ring makakwaltang tao, ding sikat na personalities, at may kipagtera ka niya, ballroom. Kabat ng mauna yung minum. Sabi na, kaya mag-order dito. Paano kaya nag-order dito? Sabi na, kaya mita kitang bar at mag-observe ya. Kabat, detang lalapit ka rin. Guguli sa class. Sabi ni Tametong, Johnny Walker, single. Kabat ano Tametong, Remy Martin, double. Kabat Tametong, Carlo Rossi, single. Ay, ganito pala. Nagpapakilala pala. Nabalo, di ba? Lagyo na pong alak deta. Ang papaitang makanang karakalitang orderan dang alak. Pero nang dinapit si Mami Dionisia, sabi na, Dionisia Pacquiao, separated. Bali po makaseparate, ining parangal tamo kang Mama Mary, kang Jesus. Kaya paparangalan niya, Mama Mary, paulining anak ng Jesus. Kaya, ngining reynaya, Birhen Maria, king lawe tamo, nanularetang criteria, muna, uling mapamintuya, king kaburyaning Diyos. Migpakumbabaya, king kayang pamanangu, kaya ngeni, tinasne ning apong Ginoo. Panwala na, nakayabe ni ing banal espiritu at ing anak na, king karing kasakitan na daranasa na, king die. Kaya pakyapusan tayo po, ing Birhen Maria, kaya ang kayang attitude na God knows best, God plans best, and God executes best. Manalig tamo king Diyos, sumangit na rin dakal kasakitan at daranasan tamo at tilangan pong parasan din. At eventually, sana mag-unfold detang reason nung bakit daralan tang kapagsubukan. At ing sigurado mo, ing ipagkalom na kaya katabo ni nga apong Ginoo, itang makakayap kaya katabo. Ing ibiyan na kaya katabo, itang best para kaya katabo. Amen. Alakad ko po. Manalangin tamo king Diyos ay ipatamo, amigdala, king Birhen Maria, katawan at kaladwa, king ningning kayang kayarian. Balikdan nakatasa na, itang malukang anak ng Eva at atangis ketiking karinaning luwa. Nga tamo manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia, at din kayang pamuntok, kalupa ning Birhen Maria, manatili sanang mapagkumbaba, mapamintu king Diyos, maging imakulada ning esposang Kristo, king ningning ning banwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kaya katang pamuntok, laiko, at alastas dasano kiingin Diyos, parangalano ring mapagkumbaba, dapot lilibakano ring mapagmatas, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang babayi, king mabilog ayato, abalo rasanang ibat king Birhen Maria, nung makananong maging mahinhin at malinis, banga taguyod do ring lalaking misane, king kayapan, imbis na managyag, king kaibugan at tukso, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin kaya katang sarili, para tita sanang may katapat at kabilugan a pusong debosyon kang Maria. Emo king kapamilatan di nga mano, nuneba ning sabla, king pamanuki ka rin kayang alimbawa, kapamilataning pamanupad,
king kaburianing Diyos, ipanalangin ta, king Ginoo. Kino pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Diyos, ing kang grasya, memo nga karing pagmulalan a bage-bage, king Birhen Maria. Uling tapat siya, king pamibule-bule, king kayang amano. At king pamanupad na, king banal mong kaburian. Ituro mo king makitulad kaya, banketa, kambena, malyari king miras, king ligaya banwa, kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin kayo kapatid, banin kaya katamong daon, matanggap yara pa ning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan na saning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang yaning pagmasusyan mi, ing piyesta ning Birhen Maria, daraon milareting ayin mi at panalangin.
Manano sanang ikristo amidawn king kayang sarili, anting metong agana pa sakripisyo, idalane ing mabilog aketawan king kayapan at lugod ning kayakang kayarian, anong nuya mabibye at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing Ginoo mantabi akya kayo, At kaya ka ang timorin, itasyula rin puso yu. makatasno king Ginoo. Pasalamatan taya ing Ginoo a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kabang parang alan miya, ing nuwan na Birhen Maria. Mapalad diyang dili ka ring sablang babay, ing malabirhen, akekang piniling maging indu ning bugtumong anak, king kayupayaning Espiritu Santo. Ing Birhen Maria, meging tuneneng indu ning kekang anak, abayit na antimong sala ning meto ayatu. Ulinita, kambian ing sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kayang ligaya, lain makiabel antok ng babya kapurian kayakat ngaming pupuri. Ikapin ing banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinita paniga pumi, itugtugme ing espiritu mo, antimong titipang ambon kareting ay ni ban pabanala at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandaan na mi pakanitambenging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning Diena, king pamayla sa pong kamatayan na, kinwa ning tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Piraso ning tinape, dinwang naiti ka rin kay disipulo na nga na kuwanan niya iti kongan kanan niya. Iting ka na akong katawan midawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis pasibayo. Pasalamatan na ka at pinuri. Dinwang naiti karing disipulo na nga na. Kuwanan niya iti kongan kanan niya. Minum ko kaniti, uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo at alanggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita, mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Ika'y tala pagligpas ninyato. Inyang yaning gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng pompangasubli ng mebye. Daraon miya kaya ka, iting tinapin ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad, arapan mo at sumuyo kaya ka.
Ikami nga sanang may sulusulok king katawan ng pongdaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, yung banal kapulungan mo ang makalaganap king meto yatu. Ban miganap ya king lugud, kambiyan ng Leo, inke kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, ding obispumi, ding sablang pari ang pong diakono, at ding sablang susuyo, king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman di kapatid mi amino na ng pepay nawak, king pihong kapanayan ng pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mula at di sablang meyango na biyeket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawin mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening nuwa na Virhen Mariang induning Diyos, kambe ng San Joseng Esposo na, kambering nuwa na Apostol, at di sablang banal, lalo na San Agustin. Ami biye kalugod-lugod keka, king keka bandim panahon, apuryan ang po ang apaligayan da kasana kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayan tutukagom ning banal Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngeni manalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Ikabos mo kami, king sablang marok o ipa, malugod mong pagkalub ing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabis kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatan ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Heso Kristo. O Diyos ay pami, inginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na,
Ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwe mo la sana babalik dan ting kasalanan mi nune pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal a kapulungan mo. Layon meng pamayapan ng pangpisan metungan ag pangking kaburian mo. Ika mabibiyang pamagari manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ing Ginoo mantabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya ko ang timurin. Yang pangtayang waganing kapayapan king metong at metong. Ngayong ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan na ning yato. Mapalad ang mayaos, makisulo king apunan ning kordero. Ginoo, yak matampang tanggap kaya ko, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
king siping ko. Mamantabi at manhingat king biyeko. Kang di kalupking beku o Inuumok aking atyan ng imaku o ginubalo kong at sukaking siping ko. Mamantabi at maningat king beku Ekatatakut abemuku na ustakam kinlabiumu ako'y ginumo. Mantabeku kindimu kapilanman o anak ko. Ekatatakut abemuku na ustakam kinlabiumu ako'y ginumo. Mantabeku kindimu kapilanman o anak ko. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, pengan miyang tinape ning banwa. Ike naman sanang parangal king kapigaganakan king Birhen Maria, misanaldo, makapakisulo kami king kekang bangketi ning alananggang biye. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tapo. Ausan kay pungening kaya katamong PPC Coordinator, Brother April Montemayor. Palakpakan tayo po. Biba pong Gustin! Maya pabingingan po kaya kayungan. King Laguna po ning bibilog King Paris Pastoral Council at ning Fiesta Committee panimunan ng Sister Gigi Manalansan at ning kaya katamong masipag akura paroko yamong Arnold Rivera at kambeda po rin hanggang susuyo kay King Matuang Pisamban. Pasalamatan tayo po ing many muna king kaya katamong kapat nobenaryo misa. Ing Paris Priest na po ning Conversion of St. Paul, King San Pablo I, King Lubao, Reverend Father Jonathan Bartolome. Palakpakan tayo po, iyamong Jonathan. Dakal pong salamat among karing pamigana kayo kaya kami, ngayoning kapatal do na benaryo. Anting kapagsadyan karing kaya kaming sarili para king kafiestan. Dakal pong salamat among king pamipagana kaya kami, king kasakitan na delanan ng Indung Birhen Maria, dapot selikot na iti king kayang puso. Meging reynaya uling mapamintuya king kaburiani nga pong Gino. God knows best, God plans best, at God give the best for us. Pasibayo po, palakpakan tayo po yamong dyan. Pasalamatan dala naman po ding mag-sponsor at magdawon ngayon kaya katamong Santa Misa. Ing CPC Concepcion Purok 5, panimuna na pong Sister Mel Probadora. Ing CPC Concepcion Purok 8, panimuna na pong Brother Rico Manalo. Ing CPC Concepcion Purok 8, panimuna na pong Sister Vilma Cruz. At ing kakatamo pong EMDC, panimuna na pong Brother Jaime Espinosa. Palakpakan tala po.
Pasibayo po, agkada kayo po bukas, mag-isan metong king katamong nobena. Agkatanda ko pong pasibayong simba. Ita pong alas 5, nobena. Ita pong 5:30 ing Santa Misa. Apanimuna na po ning katamong Kura Paroko, ya pong Arnold. At ding sponsor at magdaon tamo po ing CPC San Matias, CPC San Jose, at ding CWL. Kaya kayungan po ang kaparokyami, at dakal pong dakala salamat, king pagkalubyong saup, king katamong matuwang pisamban. Pasibayo po, agkatanda kayo po, manyali at suportan, detang katamong magtinda, kita king harap na puning pisamban. Dakal pong salamat, Viva Apong Gustin! Dakal pong salamat, kayong pamanimbita ka na ako, banta po makapagmisa. After several years pa na imilabas, ng Paris Priest ko pa po kayong La Consolacion Parish, karin ko po may kapagmisa Kenny. Mga 15 years ago. Po. So malambat-lambat na po. And pasensya na po nung pansin niyo po mabagal ko maglakad. Alipuling matwa na ako. Uling pong may operala po ring tud ko. Kaya pin po, yak po maka-nil. Kaya pin po medyo alalayan kaya po yung sarili ko pa siya maglakad. Pero at least po, king lawot na po ning kakatan lekaran po. Misad-sad ko po. And king grasya na po ning apong Ginoo, makapag-serve ko pa rin po anting Kura Paroko. And panalangin nyo kami pong pari, banta po may sapat kami sikanan, banta asad-sad may po yung kaya kaming kasuywan para king kakatang Archdiocese. Thank you po. Talakad ko po. Ing Ginoo mantabay kaya kayo. At kaya ka antemore. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayin tutu. Ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mi daon ne, umenaking kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya patengi po. Matwang dilim, itiyay balik, ang iniwit tingin. Podwa na sana gustining iponak, malapatulunan ng parokya, ipanalangin may iting kapulungan, ang makalarang kingin ang kayampunan, ipanalangin may iting kapulungan, ang makalarang kingin ang kayampunan. Viva Agustin! Viva Agustin! Onwa na sana Agustin iponak, malapatulunan ng parokya, ipanalangin may iting kapulungan, ang makalarang kingin ang kayampunan, ipanalangin may iting kapulungan, ang makalarang kingin ang kayampunan.